Manipur की वर्ल्ड क्लास की ओइबा स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग सोइदना सारगनी हाइना मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ना thajaba pirakkhre हौजिक दिल्ली दे लेरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम गलोइनना 9 कृष्ण मेनन मार्ग न्यू दिल्ली दे लेबा मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस ता उनके मणिपुर लेंगाक ने मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट ता रेसिडेंशियल स्कूल सिंग सेमगत पलोइरे स्टेट असिगे अंगांग सिंगी याइफनबा मखोइदा फंगफम थोकप खुदोंग चाबसिंग सुना फंगहनबा होनगनी हाइना पाउदमखी लेंगाकना चिंगी डिस्ट्रिक्ट ता पाइखलिबा सी स्टेट असिगे पुकैनी तुंगी युंबी सिंगना मिमानबा ngamnaba residential school sing asida yauri senapati chandil da school sing asi saba loire loinana tamenglong okhrul amadi jiribam da su residential school asi sagat pa haukre haina paudum ki loinana housing state asida world class sports infrastructure gi building ama lehanna ba taksin ki chief minister gi wafam sing taraba matung minister Kiren Rijiju na apen ba phongdok laduna maru oiba infrastructure sing chingi district sing da ministry of minority affairs ke makhada sagat pa asi yamna pugning thaugatli chief minister na sports ki world class infrastructure ama thamnaba hairibasi soidana tawgani haina minister ge social media account X ta mayek sengna we will do it haina phongdorake mamang the chief minister and virenna minister gi pugning chingsiladuna prime minister Narendra Modi gi meeting makhada minority furup singi mahing fagatnaba department of minority and other backward classes MOBC gi project kaya ama state asida mapung fana paikhatkre Masida department asina Sabhavna Mandap Singh Model Residential School District Tara Humduida Semgatkre Transit Accommodation amadi Housing and Drinking Water Supply Scheme kaya amasu primary focus oina Chingi District Singda Paikhatle Haina Paudamke